Kubase Korinte bekuqala sahluko 13 kusuka ku verse 1 kuya ku 3. Noma ngikhuluma ngetilimi tebantfu netetingilosi, kepha nangidela uthando ngiyatikhulumela nje. Ngifanana nelitfusi lelikhencetako noma insimbi lencencetsako. Noma ngingaprofetha ngathi timfihlakalo tonke nelwati lonke. Noma nginekukholwa lokukhulu kangangekuthi ngisusa tintsaba, kepha nangidela uthando angisiyo ndlo yalutho. Noma ngingephana ngako konke lenginako ngondle timpuya, noma futhi nginganikela ngisho nangemtimba wami ukuthi ushiswe, kodwa nangidela uthando akungisiti ngalutho. Amen. Amen. I-theme ithi living as a saint in the last days. I-topic ke ithi moving from theory to practice. Kusuka ekuveni kuya ekwendeni lokuvile. Kuthutha ekuveni kuya ekwendeni lokuvile. Mangabe umuntu bekanetha ungambona ngani ukuthi lo muntu unethiwe? Ngithabe manje. Shothi makathi uyangena ungambuta ukuthi unethwe yini noma unethwe kuphi. Awudzingi yena ukuthi akuchazele ukuthi unethiwe. Wena uyambona. Mangabe umuntu ashile uthi ngakuthi akuchazele kuthi ngiyangena endlini ngasha ngaba ngumlotha, kepha yakutshela uthi ngishe ngaphela, kepha yakhuluma. Umuntu loshile akadzingi ukuchazela, nguwe lodzinga ukuchaza ngemuntu lombonile ashile. Le ncwadi lesiyiphethe bazalwane, encwadini yaJeremaya lithi livi lami alifani nemlilo yini, alifani nesando. Jeremiya uthi laba njengemlilo uvalelwe emathanjeni akhe. Ngakho ke wathi angikhone kuthula. Kusho ukuthi le ncwadi lesiyiphethe bazalwane akusiyo incwadi ye-theory, incwadi ye-practice. Bekungakafanele uphathe iBhayibheli noma sengiyangale ngasekugcineni kumbe isikhathi sami vele sesingithuma ngalapho. Bekungakafanele uphathe iBhayibheli lelithi thanza sitha sakho, kepha uchubeke uliphathe wenyanye sitha sakho. Niyangiva bazalwane? Le ncwadi lesiyiphethe lesiyifundzako ithi love your enemy. But yini lengenta kuphele 5 years unemavundvo kanti uphethe iBhayibheli lethi thanza? Kunetinto lethi sibambelelako bantwana basekhaya ekuletheni umehluko kulomhlaba. Hayi kabi. Kepha kuyasibambelela what we do to impress one another. Kuyendeka sichazane kakhulu. Sichazane ngekutama kubonakalisa ukuthi sathi kanganani iBhayibheli. Knowledge, information. Kudemonstrator lwati lwethu. Kulula kuse singashati limi li-hour,
kepha uphume lolongene ungamchawuli, uphume ngisho sowushaya itilimi, uphume ungamchawuli. Sibe sihlabelele yiyo lento yongisi. Yeah. Ungalifunza njani iBhayibheli for 5 years? Lithi tsanza sitha sakho 5 years, but isikwehlule sitha sakho. Njalo masichamuka uphuma ngala, uphuma kanje. Kepha iBhayibheli lele kubusisako. Uthabaza liyangibusisa leli verse. That's our problem. Sehlukanise emavesi from the word of God. From the word of God. Ngifunani ke bazalwane? Moving from theory to practice. Asithutheni ekulaleleni siye ekwendeni. Leni kude sibusiso la ekulaleleni kuphela. Kude sibusiso ekwatini kuphela. Sibusiso sisekwendeni livi laNkulunkulu. Usho njalo John 13 verse 17. Singambuka masinyane John 13 verse 17. Nanati ke letinfo futhi nanitati ke letinfo futhi nidenda nibusisiwe. Nanitati, if you know these things, that is number 1. Number 2, nidenda ninjani nebusisiwe. Nebusisiwe. Uyasibona lesetandla sibusiso lesachawulana. Uyawangiguga bemchawula kungase umntwana ebantu. Solo hamba angichawule ngithathe tibusiso. It's okay kukholwa kwakhe umuntu kuyamsinzisa, kepha kubusiswa kwakho nami. Uthi Jesu ubusisiwe mawutawukuva uphinze wende njani? Wende. Vani wende. Vani wende. Yini inkinga ngekuva kuphela ungendi lokuvako? Umshumayeli sahluko 12 verse number 12. That is where the problem is. Ndvodzana yami. Ecclesiastes 12:12. Yes. Ndvodzana yami. Qaphela kungabi ikholo kwengetawo. Kubhala kwetincwadzi kungeke kuphele. Kanti nekufunza kakhulu kuyawudzinisa umtimba. Angiphinzele ekugcineni, kufunza kakhulu. Kufunza kakhulu kuyawudzinisa umtimba. Kufunza kakhulu kwendani? Kuyawudzinisa umtimba. Siphila ku generation ledziniwe. A very tired generation. But yini, there is too much information. Too much knowledge. Lokufunza kakhulu lakhuluma ngako Solomon. Ngilokufunza whatever is thrown at you. Lode inhloso yekuthi ungakwati uthi khanzise ukuxosha just because sekugcumukele elicingweni lakho. Sewuyakulalela. Usuka kule omnye great man of God ku YouTube. Ucumukela kulomunye man of God. Lishone ulalele powerful men and women of God. Lengcondo ithi lokhu ngiva tinshumelo letinkulu nginetindo letinkulu. Kanzi umuntu akanalutho ngelwati langakalusebenzisi. Long elwati lolungakakusebenzisi. Ngakunika liqiniso lekuthi the poorest person akusi umuntu lode imali.
The poorest person ngumuntu lonelwati but langalisebenzisi. Taka sahluko 14 verse 23. Kuko konke kusebenza madima kunemvuzo. Kodwa labo labalibala kukhulumela futhi bahlala beswele. Labanjani? Labakhulumela futhi. Yini ngathi niyesaba niyahlonipha. Mosalisho kini leli verse. Labanjani? Labakhulumela futhi. Bahlala banjani? Beswele. Hey. Yeah, I have a dream. I think I will ndawakha into lenjengabo Shoprite. Yeah. Ndawakha bese ngichashisele eMandiya. Ngala ngifuna kwakhe ama-flat ngala. Ngifuna nje abe ngi-10. Nyalo sengicala eDubai, khona i-connection lenginayo eDubai. And now it's coming up. Umuntu lokhulumela futhi angendi lutho uhlala aluphuya. You are never rewarded for what you know. You are rewarded for what you do. Kude lokubonga ngelwati, ubongwa ngetendo takho. Kulabanye balabantu lekuthiwa banjingile emhlabeni. Labanye babo kumba bacompete kangako ngema degrees ngema masters. Kufunza kwabo kokulevel letside but yini leyende baba outstanding bathethe lolo lwati lwesitifiketi lwediploma bayolisebenzisa. Moving from theory to practice. Moving from theory to practice. Ningixolele bothishela. Kungenteka kube ngithishela ufundzise ngekulima ingadze but ubethe ingadze. Kungenteka kube ngimechanic ufundzise abantu ukukhenikha imoto but ubethe imoto. Kungenteka ube i-architect ledweba timanga tetindlu but ubethe indlu. Moving from theory to practice. That is where the blessing is. Nako la kunesibusiso khona abazalwane. Nibotfundzela ke ngalama magama. Stop talking, start doing. Ake utshelwe ngithi ukuthi uyadi, singatshelwa nguwe ukuthi uyadi. Niyeva bazalwane. Akube ngithi lesikutshela ukuthi cha uyakwati ukulima. Ungasitshela ukuthi mangathola nje ama-hectare angu-5. Ma-hectare nje langu-5. Kuyawusuka luthule luthakele. But masingale endlini ekhaya. Ungamangala ukuthi singakhanza libhande lelingaka siganga lesingaka. Kudla tinkukhu. Qoshana tinkukhu kuphela. Akuna spinach ngisho sinye nje ke. Tswana bhatata uvuma nje cishe wonke umhlaba kude ngisho nje. But mangathola nje 5 for my hectare. Uyathi makungasuka luthuli la kulokweliyadi lokho. That is where you begin your 5 hectares. That is where your 5 hectares begin. Bazalwane, kube bekuthiwa nginemjovo. But lona ngilomkhulu kakhulu lomjovo lenginika wona niyeva bazalwane.
but bese ngikhulumela nje ke buntu bethu buyakuthanza lokuphathekako buntu bethu ngoba umuntu sekakuthandazela uva ngathi awu sekude libhodlelana nje lo nginika lo. For that reason bengidawuma la eMnyango ngifike ngithi kuze uhambe uthuse theory ngakufaka nje umjovo ube ngibona luthulu litawusuka at least botawuhamba kubhlungu ushikisha uthi luyosuka lithuli ngoba ngathi kuba khona lokumele ukufe kuze utokholwa ukuthi kukhona lokuyawukwendeka. Nobody follows you because of what you know. They follow you because of what you do. Ngibonela munye ngathi lala kangwaleletha liyahlabela angiladi kumbe labashabaladi liyahlabela ngathi bathi tewuna 200 million bantu labambukela ko followers ayidondolo mehluko but bohlola liphepha either la itolo noma langa lesihlanu khona lapho nje 200 million. Why wavula la akahlalanga wacabanga one day is one day. We have wasted so much time thinking one day is coming. There is no one day coming. Today is your day. Today is your day. Mangabe ufuna kuqala kubona into tendeka lamuhla hamba uthenga imfoloko noma uthatha elifosholo upete kanye uthatha inhlavu yembili uyihlanyele sewuqalile. awuphumule emaphelekece ekuhamba uyothandazela for i-breakthrough kanti i-breakthrough ila kuwe. You are carrying your own breakthrough. Turn your theory into practice. Kunebantu labesabekako la banetinto letinkulu. Don't wait for someone to prophesy over you. Prophesy over your life. Bani ngumprofeti wakho ngoba thina sesitakuchacha. We will charge you for prophesying over your life, and emva kwaloko nothing will come out. Kodwa lokutawuphumelela sephetho ngeke ngasho sengiyagcina ngishithi amen ngiyakhumbula sengiyagcina ke ngaze ngisho kanene abangikwesele amabhayibheli ngaze ngicabanga sekudala elinye livesi sengiyagcina ngicina ngekuthi kusuka Davide kunemnakabo Eliab basembini. Eliab umdzala ekhaya ungilomnye kulabadzala usembini. Davide usetimvini bahleti lembini baphike kubuka Goliath. Le ndvodza lenkulu inetikhala letinkulu lapha sekubhaliwe lapha ku-1725 First Samuel kuthiwa umuntu otawubulala nangu 1 tawuthola umfati mahala. Umfati mahala, free wife. And uphiwa inkosi, a princess uphiwa inkosi 40 days bona phi nangu Goliath sekubhaliwe bulala lento uthola umfati nangu Goliath. Number 2 noma kuyalandzelana yini kuthiwa lotawubulala Goliath bayaphuma emthelweni ngeke bawukhokha umthelo. Niyawathi umthelo niwathi kahle bazalwane umnanzi umthelo uyajuba umthelo
kepha simemetelo sithi lo tawubulala nje Goliath ngeke athele nemndeni wakhe wonke, kepha bahleli 40 days. Goliath uyachamuka David, akachaza akabuki lokuthi le nkinga inganani. Uyachamuka David uthi hayi nithini, wabuta ka2 wathi nithini, lithi utawunikwani umfati wamahala umthelo kude phonihlelene bonini mletheni la kimi. Wamsukela ngalelo langa, in one day, hayi after 40 days, in one day David number 1 qualified kuba nemfati lamfunako. Akamsomanga, akamsom, akamloboli, free wife. Dinengi tindoda amahala letikugejako mawungendi lutho. Ngilokwendako lokwenda watiwe, ngilokwendako lokwenda uqualify for something that you will never deserve. David wambulala 1-2, akazange athumela igama lakhe enkosini ukuthi ngimDavide. Immediately abulala Goliath, inkosi yathi ngumsawabona nguya. Your action will cause you to be recognized more than your certificates. Akuhambe kufuna abantu becertificate. Ani ngifunele nguphi kadladlala ngazuthi une certificate lo ntombatana wakhona. Ungakuphi? Akuhambe kufunwa becertificate, kufunwa labasebenzako. Sitokwati ngemsebenzi yakho. Noma ufuya lo gwaja munye, at least kutabalula kwati. Sifuna lo kufuya lo gwaja munye. In other words, do something. Leko mshumayeli lithi lwati lolunengi lungipoison lokwenda udzinwe. Niyangiva bazalwane? Angathi kuyesinza lento ushesha uyashesha ngoba nabani na doctor bani bekakhuluma la kuwe, na psychologist wakhuluma la kuwe walalela, kwakhuluma nabani Shannon na prophet wale waphinze wakhuluma newale. Ngitsithe ekuseni lo munye umlalele wathi mawungazila nje malanga langi3 kunedinto letawuvuka na Jesu walala ethuneni wavuka emalanga langi3. Uthi usamlalele, angathi ungalalela munye wazi wavula nje fasting, utawuchamuka lenye fasting. Achamukela lo mnyathi 21 days. Daniel wazela 21 days. Bese uthi angithatha la mathi waze athula idinto lelingathi angithatha la mathi 21 days. Uthi amthatha 21 days ushayeke phasi emva kwa 4 days. Uveze lendlela uveze yesinza njalo lendlela. Bese uthi na 3 days bekakhona at least ngimthethe lo 3 days. Sewusangeni akuvuki lutho emva kwa 3 days. Uthi hey nginothi angafiki ku21. Kumbe ufike ku21 ngalelinye langa. Uthi ngilothi bekumele ngizile 3 days man. Move from theory to practice. Uma beungake uphumule kuleli viki, uke ungalaleli nje mshumayeli, uke ufunze iBhayibheli lodwa nje. Uvala YouTube, ukungathenga emadata. Uke sewongele imali. Ngicela ungiphathele yonke le mali yemadata leli viki. Go and find rest. Utawukhona kuphumula ube fresh and accomplish much for the kingdom of God. Ngicela sisukume sithothalaze.
ungumcalisi babelo ngcwele nguwe futhi umphelelisi akube lithumo kuwe Nkosi by the seed of your word that you have given to us kude Nkosi imbewu levela kuwe lengatheli izithelo. I pray for the grace of fruitfulness. The one who is stepping out today, loloto hamba lamhla athi Nkosi ngitsiniwe nakukhuluma tilimi ngibe ngenyanya abantu ngitsiniwe kwethwala tipho kuleli viki ngiyadivala tilimi ngifuna kuyokhombisa luthando kuleli viki ngiyakuvala kuprofeta ngifuna kuyakhombisa luthando. Oh, thank you Jesus. Kuleli viki ngiyavala lwati lolunye. I pray for your grace. Kuthi masibuya kuleli sonto lelitako we come with a testimony. Kuthi Goliath simlahle phasi. We don't want to come with more knowledge but with more accomplishments for the glory and for the praise of your name. May you receive our praise and honor, Lord. Let us give him praise. Even today you are worthy, O Lamb of God.